Pare kita man pare dito na balong. Dati ka rugit na. Bon. Pare Junior Respicio dita Bacnor, Burgos, Isabela. Kat dito man Victoria. Unahan ni kapsat nga Kathy. Ay, kapsat nga Daniel. Okay. Oh, Victoria kano ti request na mo. Kat may sapay apong greetings dito from Lebanon, I guess. From Kabsat Meli Italiana, kung nananimaan ng Meli Italiana. Hi, Ading, good afternoon. Kablaawan man nila kay ko. Kan dagiti anak kong at dito emergency hospital. Santiago kat lakay. Kung na dito ay agpalaing ka. I love you all. Ading Jeman, all of me. Ti-request ko, thanks, Ading, and God bless to both of you. Kung na nakat damdama po ti English sa portion may manang merita. So nga damdama may kantaan dito all of me. For the meantime, atay request ni kapsat nga Daniel ti ingkampat gan. Sige man pa, kita man pa dato mga pangablao dito balong. Okay. Mga bossing, kablao man dito sumaganad. Rudy Simo, Brian Bong, Dagul, Eddie Marinel, request man jay Kawitan, tinagkablao, Leoning, Chickboy. Ito'y Salaysay City. Wow, talaga. Dati na dito, Salaysay City. Yun ti storytelling. Salaysay, o ano. Storytelling din na. Manong kataman jay baby oil. Lana. Hello, good PM Sir June. JM, nagganas adang gantikan tayo. Ilocano, nukasta nga Aldao, ti Domingo. Ket, iyo pin ko tayo radyo. Request ko man Sir June, Ilocano. Ano to eh? Wonderful Tonight. Wow. Ngiti Ilocano na dito eh. Ay ka napintas to no rabi na na. Maday ka. Ajiro grugina, it's late in the evening. Adalaman ti rabi. Adalaman ti rabi. Ay ka adalam nga rin ito, nakaturog aming nga taon. Nakaturog na aming nga taon. Okay. Pero dyan nag-request si Victoria, kung kayo dito Hello Hawaii. And once again, advance happy silver anniversary kay Kapsat Kathy and Ronald of Hawaii. Napanak, nagpasyar dyan downtown. Ada na sabat ko abalasan. Kinidayak itikan nigit imisem nakasamsam. Victoria tinagan ko kinunana. Inarep ko ni Victoria itinabayag. Lupay kasta tibanag na inanusak. Ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denat. Nget malas ti amin amalas inangaw nak ligasag ididimtek ti maysa pasamak. Idinapanak nagpasyar jay balayda ni tatang na ti inak nakasarita. Ay pero pasensyakan tawarin ni Victoria intaraday tay adik akaroba.
hanag naginom ti 4x4 tigas at pusin ang sangitak tawanen ti liw-liwat ni Victoria ket awanen ni Kidenat naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ni Victoria simbang peten dagus ko sinarong karang mailiwak kunay kenkwanan ngemat damit ti ubing kadwanan ket kita tinagpatenggaan daytoy kanta ti istorya may panggip ken nayat tanag sublin ti liw-liwak ni Victoria sinublianak dubitin ka doble ang madenggen daytoy kantat dubitin ka doble ang madenggen daytoy kantat. Aha! Once again, good afternoon. Kiti amin na po naka-online itata. Abi tatag pa lang mabulbulol kita aman. Baka damot ang tinakangkong hanggang nasayaat. Nang kalang matipansit malabon. Wow, mati makabalik kasi diretsyon. Apo ayat. Kata apo agyaman kami kadagiti dumapay apo nga timabono sa jay konsyerto may dirabi ana pa uluan sa miweng tibiyag kanayat na dumaduma apo nga dimension iti biyag ni Ilocano tingkam kinansyon kat pinatas mi apo nga ni kanti hustisya iti sonata Ilocano. Ayan, duang oras apo nga napnuan iti istorya tibiyag ni Ilocano tingkam impaay kat nagiti kang runaan nga imay di jay, of course, napa ni Father Steve mo na. Yeah, toink. Kuna na, sige ulit man. Toink. Madimbalipatan nga talaga dahi tangan sa ni Father Steve mo na. Nagmegarot, no ka? Kaya siya matagkatang ko. Marvelous ko na. So siya kang kumamalipatan nga sa ni Father Michael kanyata ka, katatayo ko kwa. Walang karakol, walang misa. Kuna naman. Iso kapilitan nga dati karakol. Atan na. Narigatan na uwan ti misa ti Jay Villa Carmen. Ngaru, tagiti imay pa apo ni Manang Julia Jacinto. Thank you very much. Ni Manang Prising. Ni Kumare Jingjing Custodio kanti pamilya na. Of course, ni Manang Vanji Vizcara. Ni Ninang Titam na Jay, Titam, di ba? Oh, it's Manang Vanji. Iti uncle ko da iti hiling. Ay. O di, sige. And of course, Ninang Emmy Agustin is with us last night. Thank you very much. Kan amin apo nga si Valuel, kan Marians. Madimi ako may nagawan. Kastama ka kiti Holy Name Society. Kan na dumaduma Knights of Columbus. Asosasyon nga umay timar mabunoy dira biti jay inti sa miweng iti ayat kan biag mi. Oh, kata at dapat dito ay Pag-ibati yung misis ko na nakikinig ngayon sa bahay nila, Toy. Toy Parem Edison Tinioso, a.k.a. Urot. Kapaaman man, ti dati nga girlfriend ko. Wow. Manong June, iso ni Marites Domingo Palak, iti may katalupulo ket pito nga panagkasangay na tata. Toy magkabkablao dati a boyfriend na. Wow! Ani Sherwin de la Cruz Palak, agyaman manong noon, may basa mo ti text ko, naibasa kon. Ay, basa ka lang na apayan niya nangyari. Kakaasi ka mat. Manotawan na di babain. Dalupulo kat may isa. Medyo napaitan. Apay, umas-asa pa lang nga tadayta. Di ba? At kita ko mamuto na 21 taon na kasday. Kaya. Naputo, batiin na pala di ex na mat. Anang atatigan na mapasamak. Isublida. Muling ibalik. May kanta dyan? Pantamis. Nora Honor. Muling ibalik. Nora Honor din nagkanta. Muling and good afternoon to Miss Conchita Villaflor. Di ka muno taga-ano pero makikita dito yun. Oo, di ba? Agsara tayo man kung na makatungtong kada manang Marieta. Good afternoon. Kada kayo tabalasyo tao apo. No, nyaman na. Kita man lang yan. No? We have 33 listening and 15 elsewhere. So nakataduda apo nga online itata sa Jai kata
Tirain taman tinaisal sa lumina nga sonata. So sumala apo ti balasay dagiti makabaol. No kaya yo apo ti agbalasay ti sangapu nga minutos. Dahito yan apo iti pagkakataon yun. 10 minutes of waltz from FDD. Lalay kanta. Agangastan. Kita manjay katuday, tabulong na't pumay payapay, sabong natay simagaysay, bunga na meten tay kumidakitay, nung kumalang mabalin at balinak kumaasingsing, tao may bisling, taramramay mo ading umabalik. Dengkem manang anyang anak pintas ka, maguyugoy rinag, no isamot may matangak, riga tuok, tuy pusuket mawan, sikawan sa bali, nga inag pagkiraywan, di ka kunan nga tuy ayat magikulbo, sisikat pagtuyusan day tuy rin na ken puso, di ayat ko alapatay, agnanayon ang gatanan, sana bareng-bareng napalingin. Takaapang balong, pugpugkawan naman dito yan. Yeah. Bumal si Apo, taga-tita, balasyo tao. Oh, naranyag abulan, mo'y kuin dengan, day tanas nagasilaw mo, di katag ipaidan. Oh, naranyag abulan, sangsangit kuin dengan, tuy nasinget talubong kuin kakat singawan, taplon jak mayawanan. Nuwing ka nang ipaten, karin kaniyak nagibusen, samsam ni teknik patay, o bulan kat atludan, nang laylayan ni ayat, ikaw ka din palasbanen, ununoy ko darasen na ikiten. Nagrigaten biyag ko, tiyag may maysa, kan kanayon laeng, nga siliwag ken ka, alang aruden biyag ko, di nakagbaybayan, talpas ko ngayon kalinga di kan lipatan. Maasika biyag ko, ketipangagnak, uli lang tuy puso, tagimulan ni ayat, init ulang jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakalikawan. Paminsan pa'y biyag ko, nga nairirepak, nagparang nga dagos, tala daw ang kaniyak, ibukbuk mo nga ruden, tidiruni, ayat, tanang namek, maminsan pa'y tisamit ni ayat. Nabisang narabi, nasa ladyay bulan, nagregret tilim naaw, jay kamasetasan, baro kong kut na tulbagan, pinilit mo aniluktan, kapulain kapintas mo, apagiim na palan, di una
aldaw Inkarimpay kaniyak Amin tua babaru Di kandung maging nayak Idikuan nakakitakan Natartaraking emtisyak Binaybay anakun Tenganay tidalan Masih kape Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan Nagsabong ken iliw datugod ken riga Awan laeng mauray ko nga Kaasim kanyak Nudilaeng talangang mapuy-buyan Manipot pa'y di si kakay pinmanaw Binil bilang puti pesati inaldaw Sa nga bulok at taluti Mabilang iti